5th November, first reading, Romans chapter 13 verses 8 to 10. Napi khat khata nzian na lungni na e nang new khat khata nzian ni mai pau na hap na mai kan khat na khaw sini pau phung riu kalam thu mai kai ta nzian pi mai tai rek dan piu the lungman lak ni na e mai daw lak ni na e kai haw lak ni na e ma kai tuang pot ka haw lak ni na e tu mai khat ni bai mai la dan goi ni nang rana nang ta nzian mai kumna nang tuang kai gai kai ning mai goi ta nziano tu mai la dan khaw nai ngam the nang kai kai ning mai ta zian ne thai nang ka khang si khang sulau ni tu hame ha zeng roi mai kai ta zian mai tu mai hai rek dan kapum tai piu mai the ni har gong ka kham ke wai